yazi la ngizokukhanyisa ngemali emhlophe ngiyolala endumbeni uthi uyasibona isangoma sakhona ibele usuke washaya-ke wena isangoma indlela okubuka ngayo bese kuthi fa ngeshow okubalulekile-ke ngami ngowala kamaphutha abaningi bazongikhumbula kudala ngisadansela ama-ghetto boys ngisabizwa ngonastu enye into ebalulekile ngami abantu abangayazi labo amakhuthi mina ngedwa wayefunde ebalungwini wayefunde egirls high ufuna ukuphika yini hawu sengihamba lokhu kubalulekile lokhu kulabo abahlala kamaphutha nabangahlali kamaphutha nake neza ukuthi mandlula ngasethempelini ngomgqibelo amaNazaretha ecula ngathi ayabala serious Nkosazana Yonyazi next week yes ngesabathi udlule ngasematsheni emhlophe uzobezwa ngathi bathi 1 2 3 4 5 and you know what to 5 bayawuthanda because bagcina sebegida ngabe 5 popo 5 popo 5 yabo sasikhulume ngamazayoni yabo okokuqala amazayoni awasazi isingisi serious ubokuwalalela mayicula yabona ngoba tididi udonse uyiroli iphahlaza yabona bathi give me J babecula ingoma bayicula ngesingisi nangezulu bafike bayicula bethi siyakuthanda Jesu siyakuthanda Jesu uyidonse uyiroli iphahlaza bese beyicula nangesingisi bethi I love you Jesus oh I love you Jesus izayoni ke zona zicula kamnandi ngezulu siyakuthanda Jesu siyakuthanda Jesu siyakuthanda Jesu esisayona sodwa esazi isingisi siqale sithi I love you Jesus yazi ithini lezo zinto zithi lo Come on, Sam, ngicela shelele ukhona